A huge amount of children has died for nothing, and this should not have happened. Dan klim l-ambaxxatriċi għall-Olanda f'Malta Rita Dulci Rahman dwar it-traġedja tal-ajru li fiha mietu 193 ċittadin Olandiż. Saħqet li din it-traġedja ġabet ħafna tbatija magħha u l-wasla fl-Olanda l-ħamis tal-iġsma bla ħajja tal-vittmi ġabet magħha mumenti ta' emozzjon u solidarjetà kbira f'jum li ġie ddikjarat bħala wieħed tal-luttu nazzjonali. Dan ġab miegħu wkoll tama li dan l-avveniment ta' dieqa ma jintesix fix-xejn u jġib kuxjenza ġdida ta' paċi. If for the families it's any support to know that this has not been for nothing, it will be because we manage to move further in having peace in Ukraine, in establishing peace in the Middle East, in establishing freedom for people to move and to meet their loved ones. Is-solidarjetà f'pajjiżna ma naqsitx, hekk kif minn nhar it-tnejn fl-ambaxxata infetaħ ktieb bilan li n-nies tkun tista' tħalli l-messaġġi tagħha ta' solidarjetà. Messaġġi li daħlu f'numru kbir minn att ta' istituzzjonijiet kif ukoll l-awtoritajiet tal-pajjiż u att ta' ambaxxaturi inklużi dawk tal-Amerika u r-Russja. L-ambaxxatriċi Rita Dulci Rahman tennit kliem il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Olandiż li sostna li jeħtieġ ikun hemm investigazzjoni indipendenti biex issir ġustizzja. Temmen li issa qed issir ħidma konġunta minn bosta pajjiżi. And I think that at this moment all parties, including Russia, are putting efforts to really solve the issue. U għal-iktar minn darba rriferit għad-diskors tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Olandiż Frans Timmermans li fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda appella l-ġustizzja. How horrible must have been the final moments of their lives when they knew the plane was going down. Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Please, provide full cooperation so that justice can be served.